أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga luksami, mga pagariami, mga babayami, mga wataami adir kami imanto di mamakaнаgsaging kaya station tanua DXSK pangintano si ikwallah akad nan tanwa mapuro apakang barakat niyan rakatan waging kaya kaya timutanop man saging kaya station tanong sa kapamakinagtan man subalasin saging kiran manja mesti inundaan si matatago sa lalan sa ikullah. Isa katiru Allah na fahuwa ahajin tao na riwaya na tihura pito siguro na makuntun naging ko lalaw nilang pamakinagin sa qadar wallah alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana hadahum Allah wa ulaika tuatib wallah adi serta nasiran ipiaman ru'ullah nagusiran i mga tao amampunay sa kapamikiran. Mga loksami, mga pagaremi, giyang kaya oras taniman to na ayaw to kapapantagan itan ni Pagusen, naging ito ay kalima asipat na Muslim. Ang mabaloy sa Muslim ay edukado ikapamikiran. Na kakabaloy na edukado ikapamikiran na mala isabot si wagama. Miya panutultan si iso may pantag si ukasembeyang, miya panutultan si iso may pantag si ukabugay sa zaka, miya panutultan si iso may pantag ukap ni haji, miya panutultan si iso may pantag ukap pamuasa, na imantop man na aya ikali maakakabaloy o Muslim, ay edukado ikapamikiran na ayo jidal kiraa wal kitaba wa kiraat al-Quran al-Karim. Mata umatiya sa Muslim, nagumata o surat sa Muslim na ayamala na so kapambatian yan siya kitabullah. Ginan ikalima apagusenta ni mantong. Gingga iya kabatiya sa Quran na tanto kumala ikalbihan kapambatiatan sa Quran. Apya subusu kalbihan o kapag nada ko Quran na tanto kumala kakuatan ng kalbihan. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigan la antagdu wa fatata'allam ayatain min kitabillah khairul laka min an tusalli 100 rak'atin. Rawahu Ibn Majah. Suwati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hay Abu Dhar, ini pangusya tayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Abu Dhar at tiga na. So kapangabalagan ka sa kapaganad ka sa dua ka ayatan si kitabullah na tumur ka tuwa di sus sa kasembeng sa magatus rakaat
tumur ka to aging ko to kapangabalagan ka sa kapaganadan ka ako kabatiya sa Quran sa dua buka ayatan ko kitabullah na tumur ka ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adi suka sembang sa magatos rakaat ay Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ipandag sa gingay kabatiya sa Quran na khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama ay ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permeror kanu na supyaga na diyan sa Quran na nipang dunian. Kateru ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siku Muad aging kaya wasiatyanun sa dataru kaya pantulun dalami sa tiga na ya Muad in aradta ta'isa al-su'ada wa mitata suhada wal najata yawm al-hasr wal amna yawm al-khawf والنور يوم الظلمات والذل يوم المرور والرأي يوم العطش والوزن يوم الخفة والهدى يوم الضلال فادرس القرآن فإنه ذكر الرحمن وحرز من الشيطان ورجحان في الميزان روح الديلمي Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hay Muad na o kabay aka so kapaginta wa maguntong na gusto ka patay ko mga sahid na gusto ka pa kapasi ko gawi ka plimod sa alungan na mori na gusto ka sa sarig si ko gawi kalak ka maalak sa mga tawa mi ka malimutan sa alungan na mori na gusto sindaw si kong mga libutang naguso kapakapas iku katite sa siratan mustaqim naguso kapakasirong si kugawi kakitas sa along namori naguso kapakadng kaw si kugawi ang maranti alungan naguso kapakapanulutimbangan ka sa along namori nagusurturuan si ugawi akadadag na paganadang ka sukuran paganadang ka tigan sukuran kamataan na suka paganadag ko Quran na tadim ka to si ko masaling gagawa makalimuon naguyutod ni ko taakasi ko setan naguyutod ni kapaka apas o timbangan ka sa along namori giyuto isuguan Rasulullah si ko muada tiga na o kabay aka so kapaginta wa maguntong nagumatay ka sahid nagumakaldas kasi siya si ko alungan nakakalimod sa alungan na mori nagusumasarig so ginawang kasi ko masa akalak nagukasindawang kasi ko mga gawi ang mga libutang makasirong kasi ko sirong nga wallah sa alungan na mori giyong kutwa kakabulong kapakadengkong kakabulongir ka sa gingkutamas sa akap kayo niyan na paganadang ka o di nabati ang kasukuraan kamata anaginan na tadm kanan si wallah nagugin yutod ni kaya kutain ka sa ginawang ka si kusetan nagugitod ni kaya pag-apasot timbangan ka sa anong namori dito'y wasyat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Muad ibn Jabal palen yan raktanun wasyat ay katir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natina inna alladhi laysa fi jawfihi shay'un min al-Quran kal baitil kharab sabna ratigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suda ang mapapadan sa kulawasyan amay tubo ko Quran na isya natigu Rasulullah walay binasa isya walay binasa sudad na matatago si ko puso yan may tubo si ko kitab Allah penutulanan o termiti Peter may po natutul si Abdullah bin Mas'ud at yan inna asgar al-buyuti inna asgar al-buyuti baytun laysa fihi shay'un min kitabillah inna asgar al-buyuti baytun laysa fihi shay'un min kitabillah mata natigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya pite manan na may to awalay aya pite manan na may to awalay na suwalay den na matatagun malakbu si ko kitabullah den na matagu na say si ko kitabullah den na matatagu na say si ko Quran
ame kaging ta Quran giyang ko tawalay na did na matago na Quran nagyuti piti manan amay to awalay api mansion api kalayan na mansion api kalayan na building na amay kadad na Quranon nagyuti piti manan amay to ako may to walay tigu Abdullah bin Mas'ud. بتر إمام الشافعي من تعلم القرآن وعظمت قيمته من تعلم القرآن عظمت قيمته. نزهة الفضلاء تهذيب سير الأعلام النبلاء. Sata watigu Syafi'i apaganad niyan sa Quran nami apagalayan sa Quran kaya tago niyan sa menang sa Quran. Ginan i-dalil sa Quran na kailangan mapapadalam si walay kakagi sumanga walay pembatian nun sa Quran na turun su mga malaikat turun sa mga malaikat aging kutuwa walay pembatian nun sa Quran. May panutul Abu Abdurrahman As-Sulami tigian paganadan niyo sa Quran Peter yan ko Abdullah bin Mas'ud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Peter yan khairuhum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya Peter yan na aya maper kanu na so pega na din sa Quran na guni pamangdaon yan. So kisugun si kapumbati sa Quran diyon di ka proguruda giyang kaya kapumbati sa Quran ni susugu ini na gusto diyon di ka proguruda ka pamimikiran na kung mapapadan na maana. Agatiru Allah na tigan watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika la mubaddala li kalimati walan tajida min dunihi multahada. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. Bati ang kasunganin ay niwahir ka o kadnan ka petsek o katiru ka kitabu o kadnan ka bati ang kaso niwahir ka o niwahir ka o kadnan ka apit ko kitabu Allah kadnan ka nagupsimba ang kaskanyan nagum dad na makaalin siya kung mga katiru Allah malakbo guti subuan Allah sa kapambati sa ngaya Quran watlu ma uhiya ilayka min rabbik bati ang kaso nganin ay iniwahir ka o kadnan ka apad siya kitab Allah. Isa katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigna faqra'u ma tayassara min al-Quran bati anyo su malbud rekanu bati anyo su malbud rekanu siya Quran so kalbudang kantor na bati anyo tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Peter bin Allah إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلم وأن أتلو القرآن mata natigu Rasulullah sa mata natigu Allah ay nisugura kung sukasimba ako so kada naging kaingad nagu so kabati akan sa Quran ini sugura ka natigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so kabati ako sa Quran. Peter bin wallah alladina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Peter Allah susyalan to ini bigay mikiran so kitab ini turna mikiran so kitab na pembati andira naging kuto Quran sa titu kabatia nasiran imemaratia si Quran nagu san sa mungkir si Quran na padsiran si kumingal lapis. So kalbihan no kabati ako Quran na gusto ka pamakin gawon. Pagkatakapan subalasyan si ko tawa at pumati sa Quran. Ay kapagkatakapan wallah na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min al-Qur'ani falahu hasanatun wal hasanatu bi ashri amthaliha لا أقول ألف لا ميم حرف
walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sataw batian yan so sati mambuah harf apad si Quran na bagiin yan so sati man mapia. Wal hasan tu bi ashri amthaliha. Na so sati man mapia na pitaktakpan Allah sa 10. La aqulu alif lam mim harfun. Dia kena tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terun su alif lam mim baisa ka harf, walakin alifun harfun ugada tigu Rasulullah na su alif na harf, wa lamun harfun su lam na harf, wa mimun harfun na su mim na harf. Pentul Tirmidzi. Ginan itu sa suka batia sa Quran na taktapan ka Allah. Upama kung mabati ka sa Quran na terun ka su alif lam mim na sama tu na 3 harf 3 mapia ami akong ka sa takpen Allah sa 10 na sama tu na 30 mapia ami akong ka gyutoy dalil sa suka batia sa Quran na umang kaun kaysa isa ka harfan babati ka sa Quran na 10 mapia mapambagian ka. So kapag katagusi ko mapura dahil pa siya ko surga na ginan na mapambagian na nan o tao pambatian niya lalang sa Quran o di na may kalangag sa Quran. Pero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at yan yuqalu li sahibihi al-Quran yuqalu li sahibi al-Quran ikra wartaqi warattil kama kunta turattilu fi dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Peter ungku lalang pembatia sa Quran udina Peter unsi ko makalangag sa Quran abatia ka naguka pamanig sa puro sigo kasurgaan nagupipi ang gaso kapambati ka sa datar bingkaw ni kapipi isi ko dunya kamataan na sudar pa ka na si matatagos ko kapuspusan biti ka sansa ka kala mabati ka na sansa kapusan na mabati ka na gyutoy pangkatan ka si kasurgaan. So pambati sa Quran na kasapatian so pambatian kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batian sa Quran kamataan na suka bati sa Quran kabati sa Quran na kasapatian sa mga tao pambatian suka pambati sa Quran na da pagkatimbangon na barandiya sa dunia ay mapi barandiya sa geng utama sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na unta ay mapi barandiya sa kumasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na unta. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afala yagdu ahadukum ila al-masjid faya'lama aw yaqra ayatayn min kitabillah azza wa jal khairun lahu min naqatain wa thalathun khairun lahu min thalathin wa arba'un khairun lahu min arba'in wa min a'dadihinna min al-ibil. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hindi pa nga balaga so isar ka sa masjid nagu paganad niyan so kabatiya sa Quran sa 2 kaayatan na tumuuno to adi so dua timan unta tumuuno naging kuta kaya paganadan niyan sa Quran sa 2 kaayatan adi so 2 unta udi na paganad niyan so 3 kaayatan sa Quran na tumuno to adi so 3 unta udi na 4 kaayatan sa kitabullah na tumuno to adi so 4 timan unta nagupya magitong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumangunta uman ka makabati sa Quran na matimbang unta gyutoy ging kaya kabati sa Quran na da pakalaon na mapiabaran dia
Kaupama ko ay barandi sa ging utamasa na unta si saging masatan na service sa mapi a service na upama atigo Rasulullah ko mga pangabalaga sa sargan sa masjid niya mapaganad di na babatya sigo kitab wallah so isa ka ayatan na tumu adi su mapi a service sa ging kaya dunia na su dua ka ayatan na tumu adi su dua service sa ging kaya dunia sa tulo ka ayatan pat ka ayatan 10 ka ayatan na tumu adi su 10 a service sa ging kaya dunia na upama ko badnanan kilay kemas sa manusia aman makabati sa isa kayatan nimi may paradaro aging kutwa kate so Mercedes kami kapipi paras na di banda di tanud nan butagan tanu kapagura di tanud nan butagan di tanu kapagura di aging kanan a service sa kekuatan so mga tawap mati sa Quran turun sa mga malaikat Pianutul Usaid bin Hudair may sa din dala ko so Usaid bin Hudair sa diserto ako padiyan suwatayan na pambatiya sa Quran si Kugui na iniiktiyan sa kudayan na human mati sa Quran na may layo na Usaid bin Hudair sa kudayan na dadad na paparunyan na inikal ko Usaid bin Hudair so watayan uban yan kadasangi na guminak matiya so Sa'ad ibn Hudair Usaid ibn Hudair na pitir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal malaikatu kanat tasma'u laka walau qara'ta lasbahan nasu asbah yarahan nasu ma tastatiru minhum Rawahul Bukhari wa Muslim upama atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hey Sa'ad kadakan genag matiya na yuto sa mga malaikat pamakinagir ka pamamakinag na ang tamang malaikat na upama ko dangkan ganaki so kapambati ka na kaya pitaan ka kaya pitaan sa mga tao may leran so din kakiran di dilungan ayaw to din dilungan saan naging utakelen yan saging kutuwa matihaya adi subito na tumatana si kukapuruan yan kagyuto sa mga malaikat apa makanagdan su kabati Usaid bin Hudair gitu nanao sa su kapambati sa Quran na pandarpaan sa mga malaikat datara gyan kaya mga masatanu iman to may kadakal su halakat al-Quran may kadakal iman to su diplangagan sa Quran dalas yan siran wallah sa mapya sulangan na adna halkanyan kauman mati mo sa mga murid uman mati mo sa mga pagtaw kapambati siyan sa kitab wallah na ayapadiran na sa mga malaikat mazdama qawmun fi baytin min buyutillah illa khafatumul malaika wa dhakarahumullah fi man 'inda mazdama qawmun fi baytillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bihi illa nazalat alayhimus sakinah wa khafat alayhimul malaika wa dhakarahumullah fi man 'inda o kama kala sallallahu alaihi wasallam Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan walay timu-timuan ng mga tao sa ekap timu-timu iran na pamatian diran sa kitab Allah pamatian diran sa kitab Allah na udiran ipamangdauay diran ipamangdauay kung dulun-dulunan diran ibarat kabati sa tajwid kabati sa Quran na din pamangdaoy siya kundulun na naging tao kita kapmatiaon inunta na tumurun sa mga malaikat nagu bagi-baging kira naging kutwa lemu nagu tumurong kiran nagu ipagandisan siya ng Allah ipangarig siya ng Allah ko sa lakawron ay maanay kay pangarig ka Allah siya ko sa lakawron dir ka di ipagandisan ng Allah siya kong mga malaikat na di ka di ipamangni sa lemo o mga malaikat. Gito'y sukap bati asya ko Quran, adi timu-timuan na mataan na ipad ka na sa mga malaikat. Amay ka ging kutuwa baryo na 5 halakaon o di na mada kala halakaon na sana ko mapiaging kutuwa baryo ka uman mapita na ad na mga malaikat na pagka umaapturun sa ging kutuwa lay. Na amay ka
dagalanan siya kung mga bariw na luminintad sa mga bariw tano ka kaya taguan sa sindaw sa mga bariw kakagi umandan na timo-timoan sila ng mga malaikat na pagkumakiran amay pamangkaayan dagal siya kung mga bariw naging tasakuban turunon sa mga setan mabu yung ta dindermatan na langon na darpa turunon sa mga setan na darpa di darpa magariwara sa mga tauron darpa maalag sa mga tauron ubabad makasukat aging uta mga tawa di timo sa aging utarido wala iyado billah. Gingga matya sa Quran na pakalinding si setan kalinding tanyan si karata o setan. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida awaita ila firasika faqra ayat al-kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum hatta takhtimaha fa innahu la yazalu alayka min Allah hafid wa la yaqrabuka syaitan hatta tusbih. Rawahu al-Bukhari. Peter ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amika pagaturuk na bati ang kaso ayatul kursi sa taman sa mapos kaso ayatul kursi kagi meka mabati akanan aging kana ayatul kursi na paki den nakapipinda wallah arwar sa kasisiyapan ka di mapipinda sa wallah sa kasisiyapan ka nagudik ka den mau bayo setan sa taman sa kapitangka dataru tutul Abi Hurairah radhiyallahu anhu may panutultan si agyang kutu kaya pakakiasen nun Rasulullah gumagan sa agyang kutu zakat ap katimu amya katlo makapaman ko sa setan nakagya ko katlo na din butagan wa Abi Hurairah udinyan mawit si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Peter unu setan hay Abi Hurairah na pangdo nang sa terua umater uka si ko gagawin na ditad maaptuna sa den ayat 3 na ipangdaw kan na pambati ang kaso ayatul kursi igira pakaturuka kamata na suwallah na pakisiyap kanyan sa giyang kuta tanda yung gawi nagudikad maubayo setan sa taman sa kapitang ka na pinutuluto Rasulullah sa Abi Hurairah ko Rasulullah na 3 na kataon ka aging kuta di yung gadi imbitere tiga Abi Hurairah adi ang kataon na 3 yuto su setan bukag na pinutulang kanyan sa benarakatero nakatiru ay ni panutulong setan naging kutwa ayatul kursi au manin mabatian na pakisisya po Allah sikutan di wagui nagudin mau bayo setan sa taman sa kapitan. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syaitani yafirru min albayt alladhi yuqra fihi suratul baqarah mata na pinutulan muslim mata na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su setan na pagpalagoy pagawatan niyan suwalay pambatian sa suratul Baqarah pagpalagoy sa setan siku walay pambatian sa suratul Baqarah. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayka bitilawatil Quran wa dhikrillahi fa innahu nurun laka fil ard wa dhukhrun laka fis sama. Penutulan Ibn Hibban. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patut pembatian kasu Quran katadintan kanang ku Allah nagu mataan gyutun isindong kasi ko ba gyutun ibetes ka nagu sindong ka si ko mga langit nagu gyutun betes ka luto ka si ko mga si ko kawang-kawangan si ko langit. Peter wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu atigana innal bayta alladhi yutla fihi alquran اتسع بأهله وكثر خيره وحضرته الملائكة وخرجت منه شياطين وإن البيت الذي لا يتلى فيه القرآن ضاق بأهله وقل خيره وخرجت منه الملائكة وحضرته الشيطان. رواه CNN metungkun Zatul Fudala agin kan nakatero Abu Hurairah pitero mata na suwalay yun pembatian sa Quran mata na suwalay kabatian sa Quran napakaluagan sa mga pamilya mababalingon nagupakadakal kiran sumapya nagupender pa
pakiran sa mga malaikat, nagupiliw sa setan. Piliw sa setan, naging kutawalay pamatian ng Quran. وإن البيت الذي لا يتلى فيه القرآن ضاق بأهله وخلى خيره وخرجت منه الملائكة وحضرته الشيطان. Mata natin Abu Hurairah suwalay adyon kabatya sa Quran na kasimpitan sa mga pamilyaw, mga kibabalingon, nagupakay tukiran sa mapya, nagupalagoy, pag-uansir ng mga malaikat na ayapander pakiran ng mga setan. Peter Abu Sa'id Al-Khudri yaswatun suwallah alayka bidzikrillahi wa tilawatil Quran fa innahu ruhuka fi ahli as-sama wa dhikruka fi ahli al-ard. Patutagatigan suka pamati ka sa Quran, patutagka suka tadmin nga si wallah na suka pamati ka sa Quran, kamata nagyuti mabalo yan yung kasi ko mga tao sa langit nagudyuti tadin kasi ko lupa. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawiru manajlakum bisalati wa tilawatil Quran. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baliw niyo asindaw si kumangalin niyo si kasambayang. Sindaw niyo kumangalin niyo sa sambayang nagusukabati sa Quran. Giyang kaya kasambayang nagugiyang kaya kabati sa Quran na pagkabaluyanan asindaw si ikwalay. Insyaallah nada bun paka sud amarata. So panguyat ko kabati kung mga ayat mga papanto sa Quran. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a bil ayatin min akhir surat al-Baqarah fi lailatin kafatah. Man qara'a bil ayatin min akhir surat al-Baqarah fi lailatin kafatah. Sad natin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa pamatianan so dua kaayatan na padkyo kapos-pusan o surat al-Baqarah na mekatiyukupun sulangon na marata. Mekatiyukup kiran sulangon na marata. Isa kiyo siya ng mga ulama na mekatupun sukapan mekatiyukupun sukapan ng bayang sa kiyamul layl. Akiyang kutuwa. Dua ka ayatan na biyati ka sa surat al-Baqarah. Isa pinakatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiyan mangkara ayat al-kursi dubura kulla salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhul al-jannah illa ayyamut. Rahu Ibn Hibban. Sa tawatiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batian yan su kapus-pusan batian yan su ayat ko ayatul kursi. Batian yan su ayatul kursi si ikuman makapasad sa kasambayang, makapasad sa palugat na daan makaarnon si kapakasud sa surga arwal sa dinang pankapatay. Makapasad ka sa sambayang sa subo, makapasad ka sambayang sa luhur, makapasad ka sambayang sa asar, makapasad ka sambayang sa maghrib, makapasad ka sambayang sa isa, na upama kung andad ni ka pakapasad ka sambayang nabatian ka sa ayatul kursi, di ka lumiyo sa masjid, di ka lumiyo sa sambayang ka, o di ka daan mabatiya sa ayatul kursi, na daan makaaran ka sa kapakasul ka sa surga arwar sa dang kapan kapatay. Isa ariwaya na fawafi dimmatillahi ila salatil ukhra. Isa ariwaya kaya panutulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sa kanyan at tawam yatya sa ayatul kursi kaya pakapasadiyan sambiyan sa paliwat na si isa tangan wallah sa taman din sa mga masusambayang sa lakaw. Dito'y kalbian o kabatia si ko ayatul kursi. Giyang kaya kapmati ang mambusa surat Tabarak si ko gagawin na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na surat Tabarak hiyal mani'a min adabil qabr. So surat Tabarak na sa kanyan may pantul Abu Dawud wa Tirmidhi. So surat Tabarak surat Tabarak Tabarak al-Mulk surat al-Mulk Tabarak alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir taman sa mapos na hiyal mani'a sa kanyan na pagkadimpisa ko siksa o kubur. Hiyal mani'a min adabil qabr. Sa kanyan na pagkadimpisa ko sa siksa si ko kubur. Upama kugiyang ko ta kubur nasa din sa tao akabaya iyan ipkalkian ba masiksa sa giyang ko ta kubur.
kakagigos gingot akubo na may panutulo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamada kala pimbarang asiksaon na api agibu akapelupitar kau lupa na kesanan untuk siksa api agibu ang kota mangod dolar ka ami ka matay ka akan siya ko sapo ka na sadin sa tao ay pagkalakihan so siksa siya kukubo no man magabi na batianin so suratul mulk nagyuto at tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ipagadimpisa pagatabangan kasi ko kasiksaan siya kukubur man magabi na batian ka sa suratul mulk tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli shay'in qadir nagyuto na kadimpisa kaniyan siya ko siksa kukubur Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a qul ya ayyuhal kafirun udilat lahu bi rubu'i al-Quran san sa tawat tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may panutulan Tirmidhi wa hasanahu al-Albani may panutulan Tirmidhi wa hasanahu al-Albani san sa tawa batiin yan sukul ya ayyuhal kafirun na may katimbang ito siya ikapat bagi siya Quran dataru katir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tawa batian yang sukul huwallahu ahad na may katimbang sikot ikatlo bagi siya Quran may kaysa penutulo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung mga sahabat yan aguan niya pakaturog sila na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antay pagar kanumatya siya ikatlo bagi siya Quran kudumpan katuruga na tigo mga sahabat antay pagar kami ron data panturugan na batian ta so ikatlo bagi siya Quran natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul huwallahu ahad thuluthul Quran so atigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so qul huwallahu ahad na makatitimbang sa ikatlo bagi sa Quran batian ka to so makaysa sa qul huwallahu ahad batian ka sa makadua batian ka sa makatlo na miisan umiyatamat ka sa Quran isa pa nakatiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a qul huwallahu ahad من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة بنى الله له قصرا في الجنة رواه أحمد سنسا تواتق رسول الله صلى الله عليه وسلم abati anyan sukul huwallahu ahad sa makasapulu niyan makasukul huwallahu ahad tataman sa makasapulu niyan mabatya na makasapulu ka tumabatiya sukul huwallahu ahad na inimbalay ka wala sa turugan kasi ko kasurgan inimbalay ka wala sa turugan kasi ko kasurgan ami kaging kaya kapmati ka sa qul huwallahu ahad na babaya kasi ko surat qul huwallahu ahad kagi mga sipatanan wala agin kan na qul huwallahu ahad di panutun wala na sa mga sipatyan na upama ko kababain ka matya na pakasulga siya kasulgan kada talagang uta sa kataw mama amya pa Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kababayan niyan matya sa qul huwallahu ahad kaya ni pakay siya uninong ko to di ka sukasuya so kapmatya ka sa qul huwallahu ahad kakagi yung ko to ning kasambayang sa qiyamul layl na man tumindig na aybo ipsak biya na qul huwallahu ahad na mem sa aging ko to sahabi mem makinugun sa Peter yung ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata na siya kito na disambayan sa kemulay na ibot matian na qul huwallahu ahad natigyan na upamaku ay sabab pagmatian na kabayan yan matiya sa qul huwallahu ahad na ipakasulyan sa surga qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hubbuha adkhalaka Allah adkhalaka al-jannah mata na sukap kababae matiya siya ka qul huwallahu ahad napkabubain na mapakasulgan yan siya surga dataragi mo ta sa katong maabiloy o Rasulullah imam sa Kuba na may kapriklamo so mga maamumian kauman sumakab na punan yan so qul huwallahu ahad na gunyang buhay sa kabsusakpiyan pamanaya sa kabin na suratul Baqarah na punan yan daan so qul huwallahu ahad na gunyang mo po sa kabsuk batian yan na punan batian ay sakbiyan na inna anzalnahu fi lailatul qadr na punan yan din sa qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad na sa mga maamun yan na may saran ni sa tigiran apang nintano kaya din yan paguna imatya sa qul huwallahu ahad ami kay isakbin na dari kanyan din na pianutuliran sang imam sa Kuba
napitiro yan anda man na naging kay anda man na ikasusuata kan ikapaparuak na siya ginawa na inireportiran to, inireport to mga muamuyan sa Masjid Kuba o Rasulullah na tiga na pakisya nirunun to na isa bapa din yan ni Kangulula na sukya pa kumayran sa ging to imambiran na pianutulan inipakisiran sa ging to imambiran na tiga na ay imam na inungkap bati asu kulhu Allahu ahad na tiga na kagi at tiga na babayakan sa ko kapambati ang ko suratul ikhlas na tiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panutulan yun na sukap kabuhayan niya mati sa ko kulhu Allahu ahad na mapakasudyan sa ko surga ginan kapya o kapambati at sa Quran aging kaya kulhu Allahu ahad may panutulan wag yung mutatigo Rasulullah akra alaikum tulut al-Quran faqra qul huwallahu ahad hatta khatamaha rawahu Muslim. Pinitiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ging ko to mga sahabat niyan bati ang kanuso ikatlo bagi sa Quran qul huwallahu ahad hatta khatama sukul huwallahu ahad sa taman sa miyata matian matia sukul huwallahu ahad lagi na tiga man ikatlo bagi sa Quran. Padapan mga kalabihan na sukap mati asang kaya suratul Kahf igira agawi at Jumaat o nagagawin ng siya Jumaat na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna man qara'a suratul Kahf yawm al-qiyamah yawm al-jum'ah inna man qara'a suratul Kahf yawm al-jum'ati adaa lahu min an-nur ma bayna al-jum'atayn rawahu ad-Darimi wa sahahu al-Albani. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amata anasata wa pematian yang suratul Kahf ko gawi ya Jumat na kapunan asindaw taman sa ging kutuwa ikadua ka Jumaat na ginan ni bala sa suratul Kahf sa kapmatian gyuto sabaad mga bala sa ging kaya ako kapmatian sa Quran dataragin mo ito idadya Nasrullahi wal Fatah na ikatlo bagi sigo kaapat bagi sigo Quran at tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na gusto mga mga ayat na tanong mabatiya sa ging kaya pematian tanong ko kapya kala ibalaso kapmatian so kisugong ko kapmatiya sa Quran na gusto kakurupaon ging kaya kapmatiya sa Quran na kurupan piya kanaba tan dadarasa kapitiru Allah waratil Qur'ana tartila gupiping kamatya sa Quran matya so kapmbatiaon piping kamatya gupiping kamatya sa Quran sa mapya kabatya waratil Qur'ana tartila piping kamatya sa Quran sa mapya kapmbatiaon ging kaya Quran na aya mapya kapmbatiaon na ging kutuwa tajwiduka lil huruf wa ma'rifatuha lil uquf to kapambati ang kasi ukuran sa penggularan sa tajwid kenapa ngaban darasa sa Quran madakala din yan pagganad naging kabatiya sa Quran kalabod niyan naging kaya waratil Quran at tartila inisugur ka so kapambati ang kasi Quran naginan so kapambati ang siya kung gularan sa tajwid gularan siya kung mga makharijul huruf mga okay ta kapakaliwag yung kuta mga batang naguso kakatukoyin kasi ko kapandeka si ko mga kabati sa Quran. Pituru Ibn Jawzi man lam yujawid al-Quran atim satawa dinyan tajwid dinyan bati ang pipi sa Quran nas kanya na madusa sabab saging kay atiru Allah waratil Quran at tartila mati ang kapipi so kabati sa Quran sa pipi ang kamatiya Pituru penura Allah warak wa qara'nahu wa Quran Qur'anan faraknahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muqt nazzalna tanzila sus kanya na Quran sa ginta sa na
bati nga sa Quran sa gulalan sa malanat akabatya kaupama ko di malanat akabatya banggad na derasa na kapian yan subangad ni derasa sa Quran. Akatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikra'ul Quran biluhun al-arab wa aswatiha rawahul Baihaqi. Bati ano sa Quran sa penggulalan sa suara o mga Arab na gusto lagamiran na san sa tao di palagalagam sa gingay Quran na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam yataganna bil Quran palaysa minna sa tao di na ipalagalagam sa Quran na dir kami pad roho Abu Ya'la al-Mawsuli penutulayaw Abu Ya'la al-Mawsuli aging kaya hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam yataganna bil Quran palaysa minna sa tao di na ipalagalagam ipilagulago sa Quran na dir kami padati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Abu Musa al-Ash'ari na isa sa kanya na mapikabatya na guwa niya di sembayang sa kanyang kulo kawi na ikataon niya na pakaleron na kagaya ko so sagadan ng Rasulullah so Abu Musa al-Ash'ari di mga di sa Quran matya sa Quran siya ko kagawi na dad nawai wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so Abu Musa udan yan mapasad so kabatya sa Quran kagaya kin utakapi akapkan ganyan na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko Abu Musa al-Ash'ari la ra'aytani wa ana astami'u li qira'atika al-bariha laqad utita mizmar min mazamir al-Daud al-Bukhari wa Muslim. Sabna ratigu pamabu atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamele akong ka asakan nga pamakanagnakan sukabati aka siya ko gagawin asabna ra inibigir ka suara apad ko suara al Daud so apad ko suara al Daud aging ko tinibigir ka Abu Musa al-Ash'ari kagaya Abu Musa al-Ash'ari na isan ko mga pipi kabati asi ko mga sahaba naging utakap mati Abu Musa al-Ash'ari sabab sa ging utakapian yan ikabatian na pemakin ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igira aya ko nutanta imam na mapikabatya sa Quran datarang ay mga imam sa Saudi sa haram na igira padasiran adisyan ni sembang sa tarwin ang naantaw na dumka din gumanak matya sa Quran sa saging kutua kapi akap kabatianan kasagugud akap matianan kau pamaku masagud mapi kabatya so matya sa Quran na kapakaya milang kita saging kutua kapmatian sa Quran kami pantura sa mga sahaba sa meto Nabi sallallahu alaihi wasallam kara bil isya'i batin wa zaitun pama sami'tu ahadan asana sautan minhu may panutulay hadithu Baray bin Azib may nagaganatigan so Nabi sallallahu alaihi wasallam pamatian yang siku salatul isya watin wa zaitun na den miyan nagakan mapi suara amakalan den natigan na miyan nagakan mapi suara amakalan rawahul Bukhari wa Muslim tulan Bukhari wa Muslim sangkut wa kapia kapambatiya o Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sugu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so kapipi sa lagam kapipi ko lagam so kabatiya sa Quran pitero ina hasinul Quran bi aswatikum fa inna as-sawt al-hasan yazidu al-Quran husna penutulay Bukhari wa Muslim hasinu al-Quran bi aswatikum pipiin niyo sa Quran sa sabab ko mga suara niyo kamata na suara amapya na pakauman siya Quran sa kapya pakauman siya Quran sa kapya paras kapya kapamakan kaun gitu inisugo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so kaplagalagam kabatya sa Quran sa mapya suara igiradi ka di magimam so Quran sa din pipiin sa suara niyan na kanabato usa kapag ilelen ka padanan unut-unut niyan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa di kapipi si ko kapmatiya sa Quran sa kater Rasulullah apenatul Bukhari wa Muslim hasinu al-Quran bi aswatikum pipiin niyo
matia su Quran sa anggulan si ku mga suara niyo kamata na su suara amapia na pagkuman si Quran sa kapia subutad u muslim subutad u muslim sa kabuloy ko anin si Quran Pitru Imam Nawawi wa'lam anna qira'at al-Quran aqidul adkar فينبغي المداومة عليها فلا يخلي عنها ويوما وليلة tangdang sa ginong kaso kabati sa Quran naginan malain ni sugu at andan si Allah na patot so kalalayo ka ang kasaging kay Quran sa pilipas na kagawi gagawi ako doon daw abago hindi pagkabati sa Quran naginan ni patot sa Muslim na adna orasyan na ipmatiyan sa Quran siya gagawi o din nakadun daw iski din niyan so orasyan ay pamatian siya kung kagawin na gusto ka doon daw. Da palapas niya nagawin, bundi makabati sa Quran ka. Tanto ang malaabala sa ka kung ka upamaku. Beauty suwa ka, kakagirap mati ka sa Quran na umaning harf mabati ka sa ti mana harf sa ti mana batang nasa pula mapia. Na pamakung gudadaan ko to na mabati ka sa alif lam mim dalikal kitab la rayba fi taman sa kapasyan na tungan na mala aga ko ang kaabalas kau mani sa ti man na harf siya ko Quran na timbang sa pula mapia adna katun siya ko mga sabaso Abdullah bin Amr apkatamatian uman gawi sa Quran nakagi mamo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pitero na ikra al-Quran fi shahr bati ang sa Quran sa kasulana qultu inni ajidu quwa Peter wakanatigu Abdullah bin Amr kagaga kanatigan so kabati sa Quran sa sala ko pensang na maka sala ko sang na uman saulan hatta qal ikra wa fi sab'i wa la tazid ala dhalik Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bati ang kasi ko sa kapitugo sa bangkanan subray sa kapitugo na bangkanan subray penutulan ng Bukhari ay ito sabab naging kaya Quran na ay kiniturno na perugudun panggedagdaan umani mabati ako na isa ka ayatan na perugudun ka na ami ka din ka maperugudugud na isan da ba niyan bali ami ka din darasan gito'y mapi akabati ako sa Quran naging kutatibu Allah kitabun ansanahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab yang kaya kitab na ito na merka ka andiran mandirugud su ayatun kaprugurugud kang dagda din ka di prugurugud su ayat abiti akasi ko Quran nagito'y kalaian ibalas so mga sahaba na diyan yung perugurugod taman sa pembatian niran so isa kayat sa mga piran mabatia sabab saging kuta diyan di kang dagda diyan ni kaperugurugda saging kuto kabatyo kapembatia sa Quran so Abdullah bin Mas'ud na miya kay sa agagawi adin na yung perugurugod so ataru Allah wa qur rabbi zidni ilma wa qur rabbi zidni ilma wa qur rabbi zidni ilma miya kapiran yan ito makaso aging kuto pero ang kakadnang ko na pagmani akong kasakatao nag-YouTube di kasukasuin o Abdullah bin Mas'ud na so Sa'id ibn Jubair na din mabudi perugurugud din na kasukasuin ng katero Allah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun kalak ni sugawi at makapambaling ng kanron si Allah o yan na ibigay ko umani ginawa so balas yan sa dad na kurang nun sa dad na kurang na YouTube di indurugod o Sa'id bin Jubair usukatiru Allah idil aglalu fi anak بالأعناق والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون di perugurugud no Abdullah bin Sa'id bin Jubair sukatir wala idil aglal ameka mga rantay putaw na matagusi ko mga ligiran na gusto mga patungan
na matagos ko mga ligiran tundaan siyan si ko narkajahanam dito bu idi kasukasun o Sa'ad bin Jubair so dahak na dinya ni kasukasun si ko dinya kasambay ang aging talahum min fawqihim dulal من النار ومن تحتهم دلل ذلك يخوف الله عباده يا عبادي فاتقون dinya ni kasukasun matya aging kay katiru Allah lahum min fawqihim dulal. So pamakanarakan na bagian nilan so milapi-lapi sa kadag si ko kapuruan nilan wa min tahtihim dulal nagu si ko kababaan nilan na milapi-lapi sa kadag yukhawifu Allah ibadahu ya ibadi fattaqun dia di pangalak wallah si ko mangarip niyan na hay mangarip na kanati wallah nakarakan ako niyo. So nabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ning kasukasin mati sukatir wallah in tu'adhibuhum fa innahu ibadak وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Ya Allah, na upama kumaping ka, pamakusiksa ang kasiran na mangoripan ka, na matatangkad na mangoripan kasiran, na upman naping kasiran na matanas ka, sumabagar na maungan. YouTube di kasukasun wallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matya in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in ta'fu lahum fa innaka antal azizul hakim. YouTube mapia kabatya sa Quran dita dindurugud dita di perugud dita dindurugud pembugenta sa rugudan aging kutakatir wallah kaso Ali bin Abi Talib natin la khaira fi ibadatin لا فقه فيها ولا خير في قراءة لا تدبر فيها دا kapia simba ada abon sabut naguda kapia kabatia ada bon kaprugurugud yuto mataan aging ge Quran suka pembatiaw na dita di perugurugud nagyuto sabab penutulutan waging ge kapambatia sa Quran nagusu balasian nagusu kipantagian saging kay oras tani manto kagi may maging oras tano ka 30 minuto sa dan yang 30 minuto sa dan yang katartop na pamanganer ko rano sarila balasang kanu Allah sa madag na mapya sang kaya kay pamakinkanyor kami na agupan na lamatan tano so mga tao kasabapan sa kaya pa programa tano si king kutagurwa ka na si Abu Anas balasan Allah sa dapat tetaman na balasa kaya pakapagurasan niyan rak saging kaya oras tano sa estasyon وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.